Maya payamak po kay kayungan. King Aldoyti, pagmasosyan tayo, ing kapiyasan, ing pangadaw ng Jesus, King Templo, at kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabiatala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Knights of the Blessed Sacrament, Children of Mary Immaculate, Priest and Rono Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Albert Benedict Soliman, Glenn Dison Canlas, Kyle Imperial. Special intention, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Dids Anita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Norma Fajardo, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, para king malalagwang kapaldanan dari Joy Manalo, Belia Trinidad, Rosely Montemayor, Monica De Leon, Alaysa Rain Tulio, Leonor Salazar, Novenario Ignacio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, Charito Obsequio, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rosario de Marucut, Father Rolando Lopez, Father Pablo Sahagun. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Jenaline Preyal, Margarita, Carmelita, Pablo, Nelia, Santos Senior, Jimmy, Nenita, Miguel, Estelita, Rainier, Lorna, Mamerito, Mark, Jopan, Jeremy, Hernando, Maria, Senaida, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Pakisadya tala po din kaya katamong kandila, ilako tala po ka ring balot o plastic daw. Timurin pakitas tala po ring pisikloran tamu, bala pong emi patakanan kandila. Pwede tayo na pong sindyan ding kandila, karing Knights of the Blessed Sacrament. Komyong, yung electric fan. Dami kang coming electric fan, dala niya kita. Tapang mo ito. Ay, makapagdaan lang. Yan. Okay na lang. Dala niya ito. Makapang kandila ka rin tayo. Saka mapanyin na dito. Mandam pa pa ka rin. Saka yung repeat ang 10,000.
Deng nights, lapitan nyo parang makukop. Puntalan nyo nga hanggang pamakasindi kandila. Sige, puntalan nyo lang. Puntalan nyo nga. Nyapin pong kandila ngayon, ang hausta kanyan, Candelaria. Pesta ding kandila. Ing pangadaw na ning apong Ginoo, ing apong Ginoo, sisimbulo na ing kandila. Ing apong Ginoo, ing sala ning kandila, larawan ning salang pagkalub ning apong Ginoo. Jesus bilang sulu ning meto yato. Nyata lakad tanang po ngayon, pisan tayo po yung mumunang party na po ni celebration time, pa magbidisyon kareting kandila. Kilagyan ng ipam po ng anak po ng Banal Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, at mayapayabak pasibay kay kaingan po, iti yung kapatapulong aldo, manibat kanitang pagpigmasusyan tayo, kimbit mong saya, ing solemnidad, ing pangabait ng Ginoo, ing ausantang Pasko. Ngayon ipagmasusyan tayo itang banal na kayaldawan, inyang iginutang Yesu Kristo, dinaunin ng Nuana Birhen Maria, kami ng San Jose, King Templo. Kitang pangadaw ng ito, waman, tepatangal na yung pamanupad na daking iutusing batas ng bansang Hudyo, dapat king kamatutuanan, bisayang pakilala at makitagpo, king balayan, ating kasalpantayanan. King agad ng Banal Espiritu, dinatangla king templo, kitang pinanita ito, tingadong banal na makatuwa, Simeon at Tiana, may itong propetisa. King salang pigkalub na mo rin ng Banal Espiritu karing kaisipan da, hakilala na king ya ing Ginoo. At hakilala na king ya ing Ginoo. Ing talapangabo sa pengako ng tinubod at itubod ng Diyos. King mo na nung tula, makanyang ding pepakilala Jesus, niya itaman, inaus na katamong mitipon kaya ting metong ng Banal Espiritu. Bayan painturo king balening Diyos at makitagpo kang Kristo. Pakikitan tayo at kilalanan king pamamirasa tamot pamisulu-sulu, king tinapin ning biye. Kabang paninayin tamang mitnong kapanaligan ning panyatang ng hayagan, busa ning ligaya na. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, iking sibo lampon panibatan ning sablang sala. King aldoyti, pepakilan may kang banala Simeon, ing sulu, amunye sala karing sablang tao. Balang mituntun king dala na pahinturo keka. Pabanalan mula sana king bendisyon mo reting kandila. Tanggapan mula ang timang metong ng dawon ning balayan mo. Idala na lang makasindi king ikapuri ng lagyo mo. Ban king pamanantun na king dala ning kabanalan. Pangintuliran ng miras king alanganga mong sala. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ore en candila. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, ipanigapumi, king kamalan mo, king nung makanano yang may daon king templo, king aldoyti, ing anak mong bugtong, ami katawan tao. Makanyan mo kami naman papalyarian, may daon keka, kambiring malinis ming konsensya. Tiyadan mi king kapamila tani ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Diyos sa mabibiyat pong magari kambe mo, king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alangangga. Pamamas ang iba't, king libro ning propeta Malakias. Ngana ning Ginong mayupaya, iparalaki ing kakong tubod, ban isa diyane ing dalan para kako. At ing Ginong kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Ing tubod apag nasanyong akit, datang ya at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata, king aldo apanyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang luntone. Mengariya king matapang asabun, mangariya king api adadalise king bakal. Datang ya ban manukum, ayanti ing tawong mamino, at daralise king pilak. Nung makananong daralisayan ning platero ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning Gino. Dalisayan ho ring pari, ban idalaro king Gino, retang karampatan aayin. At ding ayin adaralara ding memalening Huda at ning Jerusalem para king Gino, maging karapat dapat lakeya, antimo king milabas a panawon. Ing amano ning Gino, ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing Gino.
masbol ning syudad amatuana, pakabuklat yun nala, uling lungubya, ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, alang aliwa, nuni ing ginung mayupaya. Tagumpe kakamtana, king marangle ning gera. Ding lumang pasbol ning syudad, paka buklat nala, uling lungubya, ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, ing ginung mayupaya, ya ing ari ning ligaya. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ang tining ding sablang anak amanwano. Taulo, meging tauya naman ni Jesus. Kalupa na lang atin laman at daya. May kiwangi siya karelo, at may kirake king pangatawro. Ban kanito king kapamiltaning kamatayano. Akalupa ning kamatayan daring tao. Akwaning asintang ing diablo. Amakikayupayan king kamatayan. At ban kanita akwana lang atimawa, retang mayalipan king kekabaning biero. Pauli ning takot da king kamatayan. Masalang bina king aliwaring anghel ding sopano. Nuniag pang king sasabyaning kasulatan. Sa saupana la ring palipi ng Abraham. Inya kailangan binay makiwangi siya, karing kapatad na king sablang bagi. Ban kanita yung maging tapat at mapamakalulurong matas sa pari. King kasayuana arapaning Diyos. Makapakidawon sakripisyong kapamayaranan, karing kasalanan do. Nga nawari, ngayon niya mismo may subok yaking tukso at kasakitan. Inya ngeni malyari na lang asaw pan di atang aluwang daralan king tukso. Ing amano ning Ginoo. Iti ing sala, apakilala king kiyakang dalan karing bansa, at munye dangalan king Israel, akiyakang balen. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas.
Mira sing aldoba nato parang Diyose at Maria, iyutos sing batas ng Moises, at gampanan ning seremonya ning pamaglinis, inya dela ring anak king Jerusalem, ban idawon de king Ginu. Iting makasulat king kautusan ning Ginu, ing balang panganay lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginu. At mintala naman karin, ban bidawon sakripisyo, antimong iyutos ning kautusan ning Ginu, kaparis pati-pati o kaya adong pitsyon. Ating metong lalaking manok nangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yan taong mayap at makitakot king Diyos. Panayan ing pangaligtas ning Israel. Ing Espiritu Santo tsukaya. Pepabalo na kaya ning Espiritu Santo, ing iyamate hanggang eniakit ing Kristo, ape ngako ning Ginu. King agyag ning Espiritu Santo, linobay Simeon king templo. Inyan din penga rin ng Jesus, delare king templo. Bandaptan ing iyutos ning batas. Kimuna ning Simeon, ing anak ka rin kayang takde, at pepasalamat sa king Diyos nga na, Ginu, pabunin mo ning painawa, ining kekang alipan, ining tiparan mo na ing kekang pangako, ikidana mo rin ding mata ko ing kekang pamagligtas, akekang sidya king harapan ding sablang bansa. Meto nga sala apakilala king kekang dalan, karing pagano, at munya dangalan king Israel, akekang balayan. May pamulala na rin pengari ng anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Binindisyonan ng Simeon at ngana kang Mariang ima ng Esos. Pinili na ng Diyos, iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanday bat king Diyos, dapat ding dakalataw, libakande. Makanyang bibulalaging isipan ding dakal, ating kalungkutan na kasing taram ning meto nga sundang, sugatan ning puso mo. At imo namang meto nga propetisa ka rin, ing lagyo na Ana, anak ning Fanuel, ay bat king tribo ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matuwa, at kayutos ng 7 banwa ning asawa na. Kay bat may balo ng 80 at 4 abanwa. Ebitas ang mama ko king templo, aldot bengi sasambay king Diyos, king kapamilatan ning pamagayuno at pamanalangin. Ketang oras mo namang ita, di natangyat pe pasalamat king Diyos, migsalita ya tungkol king anak para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos king Jerusalem. Inya nga to parandaning sablang adwaning batas ning Ginu, migbarik la Nazaret, Galilea, ing balendang Tibuan, at ing anak may ragulya at meging masikan. May biyasaya at ing grasya ning Diyos at tsukaya. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mahipayabak pa si Bay po. Ingaos na po kanitin piyesta, Candelaria. Piyesta na po, kiniking mabalakat ngayon. Yang balo kong presentation of the Lord in the temple. Ing mabalakat pati po yata yung batasan makabebe. Kandila ya po yung bala mo, mani mo ng simbolong gagamitan ngayon. At itampong Katoliko na nga pansinan niyo, mahilig takeng kandila. Mahilig tang kandila, altar ating kandila. Magprosesyon ka, magtalantang kandila. Mag-house blessing, kandila. Potang mga di ka kareng harapan daring banala larawan, santo, santa, takaking manawag, agyang kining kaya katang chapel of devotion, magtirik tang kandila. At potang sementeryo, ring mete, pagtirik tala namang kandila. Naning kabaldungan ng kandila, wari kaya katamo. Nyapin po, ing penibatanan niya ng selebrasyon tamo gene. Luya nyo po rin kandila, miyaliwa na itsurang ini. Ating mga santing, mga taba, mga ragula, kandila. Pero yung silbi ng kandila, alay kitang itsura na. Ngayon po, atin ang scented nga rin, atin lang babang lula. Pero alay kitang baho, ing silbi na ning kandila. Noon etso ketang potang makasindiya at iti babiyang sala. Nya meg-bless na mo pong kandila, makasindila kasi ting silbing ibiyanan ning kandila, itang salang ita. Nya ita po yung sisimbolo na nini, itang simbolo ng salang ita, sisimbolo ng sala ng Kristo. Siyempre yung dalundom, simbolo na ng sablang karokan, kasalanan, kamatayan.
At yung ginuyang nung salaya, o ining tatabi na, ing kasalanan, ing karokan, ing kamatayan. At yang burita mong manatili, no ka rin man, iting salang iti. Nyapin po pa siya magprosesyon tamo, titaya mong buring salang yan, ing sablang dadalanan tamo, king sala ng Kristo. Ing manatili, king lugar, no ka magprosesyon, ing kapayapan, kabanalan, Kristo. Diyan po tapo kimbaleta mo. Magprosesyon ka kitang blessing, baka ta ing sablang sulok na ning pibale-bale, mi pasalan niya king sala ng Kristo. Ading manok nangang ka rin, manatiling sala ni nga po king pusura, bang mikakalugod la, ni papanyaw, ni papamatawad la. Agyan po ang ating king santo, o ning ring santo, maniwala tamo, tatamasan da ni, ing alanganggang salang pengako na ning apong Ginoo, ing bieng alanganga. Nya lalapit tamo karela, bangin na namang panigaw, putamot anya ran, ilapit da king apong Ginoo, ing ginuning sala. Amen? At agyan po potang kareng, at yung kasementeryo, nya pagtirik may kandila itang mete, baka tas laganin ing sala ng Kristo ing mangobye, at milakone king dalundum ning kamatayan, ngunit tamasana na ing masalang presensya ng apong Ginoo. Imiyabe ne king alanganggang salang pagkarina ng apong Ginoo. Nya ini po yung kandila tamo. Sisimbolo ng Kristo. Diyan nga pong may binyag tamo, ati mo namang kandila. Simbolo na ning meto nga may binyag, dalhanay king biyana ing sala ng Kristo. Ing paboren ng imbiyena, pasalane ning apong Ginoo. Tuntunya king sala ning apong Ginoo. Kinipin pong kaya katang ebanghelyo, yang may banggit yan. Kinig sinabi ng Simeon tungkol king anak, amidaon king templo. 40 days, old pa yung apong Ginoo kene. At din pa nga rin, Yosempo y Maria, gimpananday itang ugaling Hudyo, ing daralade king templo, ing metong apanganing anak. Panganay ang anak. Nya kini niyang ikit ng Simeon ning anak. Sabi ng anak, ing anak kayo ni metong yang sala, apakilala, king dalan, karing pagano. He will be a light to the Gentiles. Retang pagano, retang emaniwala. As dagano, king sala na ning apong Ginoo. At ing metong pong medyo siguro nung pengari ka, dandaman may ni sabihan da king anak mo, medyo magnervyos ka, nung ating ulaking kaya kang anak. Hindi pa namang Simeon, nga na king Birhen Maria, pinili na ning Diyos, ing anak iti, para king kapahamakan at kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanday, ba't king Diyos, dapat ding dakalataw, libakande. Ikay po niyang ating kong anak, at inabang menula, na yung anak yu, samsing, masantingin ulan na, yung anak yung ngayon maging presidente na ng Pilipinas. Okay, yung anak yung ngayon maging doktorya. Pero ulan ding, yung anak yung ngayon agad diyang mate. Kasakit na naman po itan nung makanta yung ulana. Pero makanya po, ining ulanang Simeon, king anak ay Jesus, maging sangkan ka nun the rise and fall of many. The rise and fall. At patapong labing tayong biyan nga pong Ginoo, totoo naman, uli na, there were people who rose from their ranks. Pero ating mo namang mibagsak, uli na. Siyempre po, nung mamiyatang halimbawa, deng dakala makasalanan, tinukiking nga pong Ginoo, ina ring sinikat at meging tanyag. Kalupa na pong Mateo, dati ang makasalanan na manyingilbis, pero uli na ning apong Ginoo, meging tanyag yat. Hanggang ngayon po, babasan tayong ebanghelyon sinulat na agpangkang San Mateo. At deta pong may bagsak, siyempre retang tinanggap king apong Ginoo. Retang eritinggap ing mensayra. Ninumong kawalan nung naliwa ila. Ing metong pimpong metong kung aga nga naka naman niya, makapako na king krusing nga pong Ginoo. Dito nga doong makapako kayabe na, dinandolag yun dito, di masampoy hestas.
Hiestas yapin tang sinabi king Ginoo. Nung ikayong Kristo, isalba may sari, salba mo kami naman. Makanya niya po itang metong. Sabi na, balamay ni tinggap ing apong Ginoo. Tinggap ing mensay ning lugod, ning kapatawaran, ning kayapan. Pero itang metong nga na, idimas mo itadimas nga na. Jesus nga na, ganakan mo ko, potang atsuka king kayarian mo. At ining taong ini, yang tinanggap mo king apong Ginoo, king mensay ning lugod na, at kapatawaran. Actually, sinabi na paniting taong ini, dimas nga na, sibiyana nitang kalupa ng makapako king krus, siestas nga na. Nga na, kamangilabot kesa sabihan mo nga na. Ikatang adwa, talagang kailangan katang mipako king krus kasi marok kata. Pero ini, na alayang kasalanan. Pero pinako rin kaya beta. At karine po sinabi ning iting taong ni Dimas, Jesus, ganakan mo ko, potang at yun na kang kayarian. Detang tinanggap, ilang mitanyag. Detang sinalungat, at itinanggap king Ginoo, ila ring mipahamak. At siyempre po, naman ganagan natatanggapan na naman talaga yung aral na ni nga pong Ginoo, ating sasang-ayon, ating mikiburi, ating mag-question. Inipin po isang ka ng bakit delare king krus nga pong Ginoo. Huling kay ganagan masaya at maswelo king sasabyana, na palagi namang makanyan. Naman ganagan ang taburi ring masalese. Kay ganagan ang taburi ring mayap. Uling ating taong masaryandang magbabad king karokan. Uling karin la manakitan. Karin la mikukukwalta. Nya emuasan ing gana tanggapan depin ing mensay na ning apong Ginoo. Nya inisang kaning pangapako na namang king cross detang tinanggap king mensay na. At siguro kaya katamo po itamang tutok king apong Ginoo asaan tamo nung nanong milyari king apong Ginoo pwedeng malyari king balang metong kaya katamo. Yang tutularan tamo, pakyapusan tamo, tutukyan tamo. Anya pwedeng malyaring nung makanano yang may kapanyaw na at makanyang tao na makapanyaw. Pero nung makanano yang may kapahamak, retang itinanggap king mensay na makanya mo naman itamo, yang nanong dawan tamo, tintaong tamo asalese, bisang magpakasalese, at eraburing masalese, alatang akarapat. Pero, agyan pong busan ng makanita, ing ating taong tatanggap king mensay ni nga pong Ginoo, king panahon tamo, kapamilatan tamo. Naburi sabihan ing tuknang tana, king pamagdala, king mensay na. Nginipin po, papasading divorce. Kung ba na makananing divorce, king Senado ya ba kanyan o Kongreso? Kasi po, king mabilo kaya to, adwa na lang bansa, denga lang divorce. Ing Vatican, ang po yung Pilipinas. Kita na mo pong adwa. Renge ganagang countries of the world, legal yung divorce. Pero kaya katamo lay, aliyam. So, iakban ang malyari ka nung maligalize siya o ali. Pero yung Santa Iglesia po, whether maligalize siya o ali, manatiling kapaniwalan at pong katurwanan kanini na sa ngayunan ing divorce. Agyan po karatang lugar ang kanating katoliko at legal yung divorce, manatiling panalakaran ing kabanalan ing biyeta lasawa. Babaloktot bang tuki king mang tetag ng batas ning gobyerno da. Yang po kaya katamog, yang ipasade pa yung batas ng divorce at pwede na pong i-divorce rin nga asawa yu. Ing pisamban, manatili yang pa rin dapat. Huling ing marriage is indissoluble. Sukat pikawanin ng Diyos, sukat pikawanin ng tao, ing piabe na ng Diyos. Amen? Amen. Anya, pong nano naman din, po itang same-sex union, o same-sex. Agyang aprobande pa nung nanong bansa patita mo. Manatiling kaya katamo, ing kabanalan ng biyeta lasawa, metong nga lalaki at metong nga babae. Sagrading pamibuklod da rin.
At pwedeng parehong lalaki, parehong babae. So rin pong makanyan, sukat talang panalakaran. Makanano mang kasakit, makanano man dakal ing mimimwa kay katamo. Uling lamanin ing kay katang kasalpantayanan, dapat ang panalakaran. Nanuman po ita, sukat ing sala ning apong Ginoo, bitbitan at dalan tayo. Ngayon po yung metong kumong pong isipan, nung ingapong Ginoo, may kapag-inspire ya, may kapagpabayo ya, kaisipan, may kapagpasala ya, karetang malalabuan kimbi, itamang tutuki kaya, ako pari ko, at imbalang metong Kristiyano kayo, Kristiyano tamo, ikay po, tinakong I-inspire, at tao, at tinako bang linawan na tao? Tingnan mo, magpakamate, linapit siya kaya kayo. Uli yun. Uling kaya sinabi yun, lalo yung magpakamate. Maligtad yata. Pero ating baitang makantang, magpakamate kaya ba't pauli na ning amana mo, pamigpalino mo, magpakamate, may linawan niya. Ating malungkot, uninin kaya kang pamanantabi, may sayaya. Ating meto nga tao, uling may nayalob, uling atsuka, ing presensya mo, may lakas siya lob. Ito pong makanyan, kasi makanini sukat tayong daralan ing sala ning apong Ginoo. To end, abasa kaya po ini, metong nga pong true story. Ning metong nga taong makwalta, pero may siraya lub. So may depresya po kano yun, metong nga makwalta. May nga daw niya tayong business, una namang milyari kang pamilya, no? At buri na yung kitilan ng Vienna. Feeling na ala nang lulugod kayo. Anya, misa na isip-isipan ng magpakamatin, papuntay kitang mata sa tete. Sabi na kay Serena, nung ating taong lumapit ka na ako at makatiman niya at masaya, ko'y sunduing pamagpakamate ako. Ito po yung tinanmakilog na. Sa tati ko nga, ikita, sinalubong ka na ako, masayaya. Kung magpakamate. Kanya pong papuntay ka rin, at sakto-sakto, salubong ne, itang sinto-sinto. Ita pong sinto-sinto, aseng kasi, no, nakanya-kanya niya, ba't ikit na po na kanina sinto-sinto ini tao. Bakit ikaw lungkot? Dapat ikaw masaya. Nga na kanilang sinto-sinto. Baot kita pong makantang simple ng sinabi ng sinto-sinto, balami gising niya kanilang taong bisang magpakamate. At kaya sa aking isundo na yung pamagpakamate na binalik ng pasibayang in direction ng Vienna, kitang mayap at matulid at dapat ng gawan. At may gumpisayang pasibayo, para ayayos ng Vienna. Maya pa ita sintu-sintu, may kapag-inspire ya na ako kami. Nya sana yung pangadi ko po, sana maging sintu-sintu tangang kayo. Pero ini po, so dapat, anding Kristiyano, dapat bit-bitan tayo at mag-focus tang palagi at tuntunan tayo palagi, lumakad tang palagi, king sala ng hapong Ginoo. Amen. Ngayon po ipasagdayan kaya katang kasalpatay nga tang sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibad ka rin magbalik ka naman kedi, ban mo kum kang ring mabiyempon, may nga mati. Sasalpan tayo ako, king Banal Espiritu. Miyabi-yabi manalangin ta kang Jesus, ingkaya katang madunusan at tapat amata sa saserdote, amalyaring sumawag ka rin hanggang kapatad tamo. Nga tamang madalangin, Ginoo, ipakit mo kaya kami kaya kang sala at lugod.
Baning kekatang Ginu, tanggapano ring anak, agyamang alang mapakilala karela keya, manalangin taking Ginu. Baning kekatang Ginu, tanggapano ring pengari, agyamang ela migtagumpe miyatad karing anak da keya, manalangin taking Ginu. Baning kekatang Ginu, tanggapano ring masulong na king edad, agyamang erepa akilala, ing talapagligtas, at epa may katagpong kapayapan, manalangin taking Ginu. Baning kekatang Ginu, tanggapano ring sablang balayan, agyamang alalang kamalayan, king tula, si Jana para karela, manalangin taking Ginu. Baning Ginu, tanggapano ring sablang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king keyang sala, karing sablang bansa, manalangin taking Ginu. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapag nasa. Ginoo, tanggapan mo rin kekeng panalangin, kilumniting banala, karinan, ano no kadinatang, ban makitab mo kaya kami. Ipakit mo yung kekang lugod, karing sablang inarap mi keka, o ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Sa
kay pakamalang kapataban, ting kakatamong daw matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos ay pami, binan mong inganak mong bugtong, ing kordero nga lang dungis, miyayin niya keka, ban magkamit siyang biya nga lang hanggaying tao. Matula mesa ng tanggapan, iting yayain ing banal na kapulungan, kaniting kapag masusyan, ang masyan ang gagampanan. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natiliya kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulit, sukatan pong makakabos, ing puryan ang pong pasalamatan da kakapilan man ang pong nukarin man, o ginuba na pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, ampat king pangadaw na king templo, king aldoyti ning anak mo, akayagom king alanganggang kadyosan mo, pe pakilala ni ning banal espiritu mo, king ya, ing sudu, ababiyasala, karing sablang tao, at babi kaligayan king Israel, abalayan mo. Ulinita king pamanyalubong ming mipmong tula, king tarapagita sa tinubod mo, makisan metong kaming parangal keka, kambeding anghel ang pong banal, alantok ng ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibuning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, may titi pangambon, karetingayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya ng ginuming Hesu Kristo. At tatandaan mi pa kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bayan ako sa lobdinaw ning biyana, king pamaylasam pon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasa ning tinape, dinwang iti ka rin disipulo ng anak, pananyo iti kaingan at mangan kay kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri. Dinwang iti ka ring disipulo ng anak, wanan niya iti kaingan at minum kay kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan. Amibubo para kaya kayo at para ka ring sablang tao, ban kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapat niyo iti king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi, o mapamakadulong ipa, ing kamatay ng pangasabi ng mebye, darami kaya tinapin ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antibong metong ng banal espiritu. Ganakan me, o ipa, ing banal na kapulungan mo makalaganap kimetoyato,
banbigan na pekilugod, kambe ng Francisco, ing papami, at i Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyok, ing banal na kapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatid mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanay ning pangasubing mebye, lalong lanay Carmelo. King pakalulo mo, idala mo la, ading sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanga. Ban kambe ning wana Birhen Maria, endo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wana apostol, ading sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, apurian, ampon apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan na kambena pong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ang pondigaya kaya kao Diyos, ipanglubos maipaya, manggaman king alanganga. Mapaminto king amain tala pangabo sa mibog king banalang turo nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami kisablang marok, oy pa, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasopan, ing kaya kang pakalulo, may timawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at may kabyos kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo ing kasalpantian ing banal na kapulungan mo. Ilayin ming pamayapan ng pompisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pong magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ngayong malugod at maganakata mo ginoong kordero ng Diyos sa milalako keng kasalanan ng yato. Nuantang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginuwek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming ama ng tumayat. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ngayon tinggap ming maligayang sakramento, pagkamalan mo kami sana, king pakalulo mo, bani kaming mitutula, king piyestang kapigaganakan, ning king kapamilatan na iting banal sakramento tinggap mi, kaya ka manatili sanang ganap, kaya kaming grasya mo, kipnon ming banal at tula, itang matwang Simeon, asinalubong king anak mo, inyang midaw niya king templo. Numakana mong pigkalub kang Simeon, ingayamate, hanggang ene pangaintuliran, tinggap karing takde na ing Kristo mo. Makanya mimuna man sanang apakyabutan ing bielanganga, ikaming kasalukayan manayang salubong king Ginu, king kadwa ng panyatang, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Okay, at bayo po yung tauling bendisyon, pasalamatan dan ako po rita pong mag-donate king Benedictine's Garden. Siguro po yung electrical na, siguro po mga 60% electrical. Yung pong pathway na, siguro 70% na pong miyari. Yung drainage, siguro po mga 70%. Ita pong groto, at ita pong gewang groto kasi tambing ng makatambak itang balbal ka rin, siguro po mga 75%. Pero dakal pa po semento. Uling, pera po kitang pathway, halos sementadya po yun yung lugar, pero kiting banda kini, green niya. Ita pong makasalilong ng party, mas sementuan tane kasi naman tumubo yung dikot, wild grass may pwedeng tumubo. Sementadya nga po ita. Nyari ita pa pong bisa sumawap, yan puro sementi mo po, waling mas kailangan ni semento. Itang labor, pangalapan tanya mo na makanano, itang labor da rin magobrata mo. At siyempre po, daratang po yung piyesta tamo, nandin po nga bak, may install na po rin Piyesta Committee 2025. Rin po nga likom tamang sumubra, king daratang nga piyesta, kinitala pa po ipaspas na. Baka tamayo talay sa pungusoy ng maragula regalo, king parokya tamo, yung isipan ngayon king parokya aliwa na rin ang madre matuling na yung parokya yan ang makinabang kaniting maragula lugar. So, reta po pong bisa sumawak, diyang 5 semento, 4 semento, sa pong miyabe-yabe la rin darakala. Diyang puro mo po semento yung beyo, maragul na pong sa upita. Okay, thank you po. Ang ginuman natila kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yarinig kay katang kapag masusyan, o may atana luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kay kaingan po.